Kasunod sa pagsakait kaso it COVID-19 sa pungsod, agdugangan pa it Delta variant, ilabi nga na kumbinser mga pumuloy it banwa it kalibo nga magpabakuna. Raya haging kumpirmar rin vaccine sa Ray Villaruel, it lokal nga gobyerno it kalibo, matapos nga madamo o nagpabutyag nga magpabakuna kontra COVID-19. Suno ka na nga raya hay nagakahulugan nga nakita na makaron in publiko ro importansya it bakuna bilang proteksyon sa makamamatay nga balatian. Dugang pa ni Villaruel nga rong andang bakuna nga gamit sa vaccination program hayro alokasyon kanda it provincial government ag wala pa makaabot ro andang ginbakal nga bakuna. Samtang ginpasiguro man ni Villaruel nga preparado na ro andang mga kagamitan para sa pag-abot it madamo nga supply it bakuna. Sa pihak nga parte nagapadayon na marong pagbakuna sa gintalana nga vaccination center kung sa siin kalakip sa andang ginaturukan it bakuna ro nadala sa A4 priority group o kon essential workers ag halos patapos na marong mga senior citizens ag may mga comorbidities. Balita regional agikan sa probinsya it Aklan, ini si Kabanderang Julito Valles Borda. Nagabandera it matuod yung serbisyo publiko ag kalingawan sa Western Visayas Radyo Bandera.